Okurijira vision ya Uganda y'omwaka gw'2040 hamwe na National Development Plan ya kashatu neyoleka ngo omwana weena oraze kushoma ashome emyegera amuhwere okutunga ekyokukora. Ezikwete employable skills. Ekyo kyokushomesa omuntu gwonka amuhwere omuntu gw'ekyo basitaka. Omuntu ngiyabura omurumo nikyo tugiye twihamu nikyo ebyona policies ezi zona zikugendera. Mukuru wa Nyamitanga agizirengwa bine enteekateeka ngu omu Technical Institute nahaze Abazaire enteekateeka egi bashemerere kugihindura. Abantu bingi bashomere gye konka bagamba orujungu konka batiine emirimo. Nabo ekyo nyenda kubashaba nk'aba press twaba tugamba n'ihanga lyona tuhabura abazaire results obushuhwire buri mwana bamureteekateekere okushoma Nyamitanga akatunga employable skills akabasa kubona ekyokukora. Ezo courses zikokombeka okubiza kanuka kuvuga motoka bakabajya ngo ibyo niba bashija ngwabakazi ngwaze kusoma ebini ngwaze kusoma catering ngwaze kusoma biye konka courses zona omuntu yaba nahore ikintu nakikunda kandi umuntu kamugandire birunge by'omisho abikino bakoreje kose kurungi. Omugandi omunkorera kumanyaka International Credit Mobility erukwera beji okushoma bari kuto omunkorera bari kushomesibwa abeji nibashaba kutamani omukora practicals okukira ebindi byona. Ebi bigambira mu rukiko rw'abanyamakuru ahitendekyo lya Bishop Stuart University hamwe n'okusibira abeji abatorinwe okushomera hansi y'enkorejo omwihanga lya Czech Republic. Omuntu tasanye kumanya byawano byokka osaana okuva wano mu university ngeno eya Bishop Stuart ngatomanyiko n'ekiri mu Europe kyekigenda maaso mu Europe bakola ki era senga ofuna omulimu mu Europe oba omanyi engeri gy'ogenda okutambuzaamu embeera y'omulimu ogwo kubanga osobola ogufuna kakati tetukyafuna mirimu gya wano gyokka. Enshomesa egi nehwera beji okushomera mu matendekero agatari mu mahanga gaabo okutunga obukugu obw'omutaano hamwe n'obwegese obw'orurengo rw'ensi yona. Mbwenu omutindo gw'obwegese gwa Bishop Stuart University niza kuba kurya aha rurengo rw'ensi yona n'omwana uturashohoze ushange nawe n'amakinga nk'abandi abensi yona. Kakati fe tugezaako okufuula abayizi abasomye wano mu mbeera zaffe wano mu ggwanga naye ate bagenda okumaliriza degree yaabwe nga basobola bamanyi n'ekiri ebweru. Abeji babiri bitendekyo lya Bishop Stuart University n'obo batorinwe okuba bokubanza okushomera mu Menduli University omwihanga lya Czech Republic. So ninteekateeka ngu enkwatagana egi ya universities Ugandan universities hamwe na universities aheru neza kuyamba ananka kubona emirimo reason being nituza kuba turi kushoma more practicals kusinga theory. So ninteekateeka ngu nituza kuhikayo tufune experience nyingi kusinga itube twinaha na mnongo practical part of it. Abwa TV West Adolf Ayireka na Era Chiza.